Free of charge siya po alang na naman dapat bayaran karaskin pa mag-register king Electronic Travel Declaration System o eTravel. Ining peka panabilin na ng Bureau of Immigration o BI, pauli na ning online scam malaganap ka rin pasayero sa mag-register king eTravel. Meto kalyang scam kapamilatan na ning report at tinggap radikal ka rin pasayero sa magreklamo at sasabing may maidlakano deti bang makapag-register king eTravel platform. Agpang kem BI, at king 3,000 to 5,000 pesos ing sisingil da karang biktima kapalit ning registration king eTravel. Pauli na niti, balaw simpaganakan ning ahensya king publiko, ang maging alerto at magdobli ingat karang fraudulent websites at miyaliwang klase ning online scam. Amuyutan dala mo naman mag-report king website na ning Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Samantala, karang traveler sa bisa mag-register, malyari kong munta king eTravel.gov.ph. 72 hours o 3 days bayo ing arrival o departure keti Pilipinas ing requirement para king pa mag-register king eTravel. Atin ko po nga tanggap a QR code na kailangang i-screenshot o i-print ang timang proof of registration. King ngaliwang balita, tinukluya king 362.20 billion pesos ing revenue o penakitan ni Social Security System o SSS anyang milabas sa banwang 2023. Mas matas yang 9.5% ini king target revenue na ning ahensya para king mesabing banwa at king 330.80 billion pesos. Basic in 2023 unaudited financial statement na ning ahensya, primary source de pa rin kanu, in contribution collection na minabot king 309.12 billion pesos. Kaya be karening improved collection efforts da karang delinquent employers, kapamilatan na ning gewarang run after contribution evaders o race campaign anyang 2023. May kasaupya mo naman kanuing 1% contribution rate hike ang may implement anyang January 2023 ang may kapag-generate 27.84 billion pesos. At factor larin kanu deng 1.4 new paying members o bayurang miyembro nung nukarin at king kabuoang 10.48 billion pesos in karelang akolekta. Samantala, may karagdagya mo naman kanu king karelang revenue substantial income iba't kareng investments aminabot king 53.08 billion pesos. Agpangking pamuntok na ning SSS ay Rolando Ledesma Makasayat, inineng pekamata sa revenue ay ikwa na ning SSS. King ngaliwa pang balita, pasibayo ya pong mimye paganaka in Department of Labor and Employment o DOLE Ampong Employees Compensation Commission o ECC, dikil king karelang programa para kareng talapagobra mesakit o meaksidenting kabang at syula king karelang obra. Malyari ko po kanong manikwang benepisyu kapamilatan na ning Employees Compensation Program o ECP. Agpangking ECC, sakop na ning mesabing programa rin private sector workers o miyembro na ning Social Security System o SSS ang popareng overseas Filipino workers. Makanyan mo rin ka rin government employee ang miyembro na ning Government Insurance System o GSIS ang pong elective government officials at tatanggap regular salary. Kaya bela mo naman din miyembro na ning Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection ng pong Bureau of Jail Management and Penology. Makatanggap lang benepisyo rin may banggit at talapagobra kalupa na ning loss of income benefits, medical services, appliances and supplies, carrier's allowance, rehabilitation services, ampong death and funeral benefits. Karang public sector workers sa bisang mag-file para king ECP, malyari ko po kanong munta karang GSIS regional offices. Kabang din private sector workers naman po, malyari kong mag-file ka ring SSS Regional Office sa malapit king kaya kayong lugar. Para naman king kumpletong impormasyon dikil king ECP, malyari ko po kanong bisita king Facebook account ang pang website na ning ECC ang mayakit king kaya kayong screens. Ako po yung kaya kayong talusuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.